Emma NG. Teaching what we did to Sompa FM and TV. Nebema weniji eni aketiapa. Nebema weniji o. Sabra boy mo dakini. Be natural sunu dear winya. Nebema weniji aketiapa so kamu. Emma aketiapa. Papa wa fidi ene to Sompa FM and TV. Why? Yasin Sompa mani jeni akati apana unu wada Sompa de asit neimunu Emma akati apa. Abo nonsia ahanya Sompa 106.5 FM Accra Ghana de Shimaima ya mamu nyina chi anopa ya Bronson se de Sompa kasebo esomo na kasebo yi efri Sompa 106.5 FM Accra no a na KJ se company limited anopa nonsia kasebo no ne e ka mo se enam ye headquarters ai wokumase eno ya Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 FM su wokumase Paris France ay adam for radio takwa Sompa ay 101.1 takwa Sompa 103.3 Tachuma Sompa Wamasom ewa 106.1 FM Sunyana Sompa 98.9 and Kranza Sompa 90.7 Doma Sompa 101.3 Mankasim for Asum ewa Kingdom 106.1 FM Decoder so baby radio no wano eya Sompa FM Facebook o like page no share eya Sompa 106.5 FM Accra and a YouTube eya Sompa FM live na ya website no ya bodi nyina de edi yakwakoto www.sompaonline.com na anopa no nsia kaseboi na KJC company limited wato adansie hu ne nyina na ebo ye chidom amano edimo sanso na secure sanitary pass mabu wo nsa wo mu de siesuo mu ho enya hotoso eka ho endpoint homeopathy clinic Dr. Duboatin efa homeopathy so ama ayeresa papa aben no nso eye adwuma na Promasidor for Twisco energy food drink ye chocolate tasty drink no wo nso ka ho na kaseboi edimo and somewhere they esum one pay dedi makotene no ebini abatu komisa e de atoja se akwatiaba election no wo mo aye krado se yebeko eno achi Ghana Armed Forces nso de nsembia todwa e de fa abusuafo a wo made hye efri mu no eho oswafo ho ya pomden ensem so orumnyamfo kwabena minta akando e de nsembia todwa wa pomden nsem mu na biakoye DC si e bone sobo se wa fertilizer wo se enye nokre na Office of the Special Prosecutor say ma Mrs. Abnada pa FBI enclare who Now was asye share amononin sem so meche Ministry of Foreign Affairs wo mo so ba mane se nkrofobia wo mo nenam Ghana embassies ahodo akase ebetimi aboawo na nkratasama koyie ne Ghana fo monya hweyie na nipa bebre mu a wo mo ye nipa bonefo na nanom a ewo gomua asen na nanom atrankonyansa ase so wo mo se mpuntu abowom senia Johnson abo akokọ enu mpanifo mrem na ye bekwa amononin Israel mampanyi Netanyahu se Australia fo wo mo prime minister Wama nensa wo fompa wo betray wo mu na ye den ya de hunsam nyina ebeba ensam no ahodo bebre eka we no mo ho ena enne obi ne na yatena se ebebese ede amawo mimidin Obrempong na kwaku ampoma mene maame Akosua ago Aboagye wo betimi aframi Akosua nhyira
Ye ma kwa ba afe yenhye enkomo no ase na ye kwahase e de afiri abato komisa wono akache enu ada na wonom ne Ghana presi atana kase ne nyina kabo mu sane won beto kese aye ntotoye ne nhye nyina wobra ebobusum ye di anima na de tosom yenu won kwa kwa ba election e wa akwati asanse era no ye na brichi kase ye ya ebo ye e won potam ho won mra hye badwani onumnyafo NST akumi oto ayanom e won se ne braso se wo yenhye ene enema nyina agu akwa na woyi anamusifo esan ekosi wana e wo mrahye bedwam na no na abato komisa wo mpanifo ya ekoye ekosi a IGP ani presi rampemo asi edumu a wo nyina bi e kasa no wo mo kire se enche bia na abato no aduru so eno nti wo no abato komisa no wo aye no eso mu ye bia a wo no eboa se ne be ya akwati aba election no ye betimi akona somdwe mu was said at the instance of the IGP. He invited the Electoral Commission, the political parties involved in the Aboagye election, and then there were some media personnel who were also present. All that we discussed was the way forward to ensure a very successful election in Aboagye election. Electoral Commission on our part, we indicated that we are ready. As at now, we are going to start printing of ballots from tomorrow. Recruitment has already been done. We have procured all the materials required for the elections, and so we are ready. Political parties also raise issues concerning security, and the police, led by the IGP, has assured us that there will be effective security to ensure that voters go about their normal duties on the D-Day in a very peaceful manner, and therefore the people should have. Abusia eni ati ye eye okwabato commissioner director of electoral services Benjamin Bano Biu na wo wie ne kasa no kra no ene ode to so no che say won mo abato commissioner de won mo ye omo dia ye ne ma fam de ni obetu bibia esa sondwe ba na emom amanyofo no wo mo so nye bi nka ho Sompa FM Yegusu ehwe senka yensa beka yewura Bano Biu ne no a wo kire say abato na nkasa ne de omo aye ready pa se won ekọ na emom mo ka e de a kire abato commissioner ne titiri pa ne amanyofo de wo mu ne se wo mo nhwe na wo mo nso wo mafa bia no wo mo nya enka ho se ne ebe ya ebeboa ama asumdua abasanse ye ka asumdua enya abato commissioner no nko a na emom eye amanyofo na wonom na ekọ akoto aba akoyi wo mu nsi na emu no wo mo ene ka ho no bi e ma asumdua no ebetimi aba eno aka ho no bi ene babo so ama akwatia se asumdua eba etumi aba. We just call on the political parties to go by the rules for all of us to have a very successful by-elections in Aboagye. Security concerns were raised and the police dealt with that. You know, based on what happened in Aboagye, some of them were suspicious and they were apprehensive. But the police has taken us through the security measures put in place. And now we are all aware of what's going to happen and we are all sure that the police will deliver on its mandate. Abusia eni ati ye Benjamin Bano Biu wano aya director of electoral services ewo EC akachi Nana KJC Company Limited anopa no nsia kase boni ye toaso ana Chief of Defence Staff Lieutenant General William Ejapon wadi atudwan se omampanyi His Excellency John Dramani Mahama ejina ni tumi so na asrafo a wo mu free mu ebra helicopter kwato fom no wo pagya wo mu dibremu ni wo mu tebie mu ene wo mu akuta wo mu a eye rank no ye pagya mu ankasa etienam so ama wo tabiri akwa abusuafo sa abusuafo no nso mu enamade hye no ba bia wo mu eduru eno no na no ena Chief of Defence Staff Lieutenant General William Ejapon ebo amane says wo hwa rahusema isi ye ya na Commander in Chief of the Ghana Armed Forces His Excellency John Dramani Mahama wojani tumi so no ye ne sa na san serviceman na wo hye omani monyam no squadron leader Peter Anala flying officer Chum Ampofo na Sergeant NS Adomensa na wo mo eka ho wo mo so wo mo afiri mu de no so sabere de squadron leader na ye na wing commander and a flying officer Chum Ampendu no nso no sabre ya promote na ye flight lieutenant sergeant Mensan so ya promote na ye flight sergeant enti na se ye de san abodi no komo obabusuafo na edi ho adanse na eno mpanifo so wo de koma abusuafo na no kire se adwuma pa wo mo aye ni se wo share mfonyini a ye de ato ye social media platform sabre eye Facebook e wo Sompa 106.5 FM akra wo ba ha obehu se ekunafo miensa yede sa abodi na kwakoma omo a wo mu ejina ho a wo behu se wo mo agye eti sabre ya behye ema kunafo wo ma hye tuntum abodu kutuntum na yede sa abodi no wo mu kunu no ma wo mu afiri mu no sabre ye hye wo mo ni monyam no ene
animonyam hyɛ se de esitie no ɛna se de esitie no yɛde ama ɔmo ɛbere ɔmo kunu no afiri mu eti saa brɛ deɛ squadron leader nyɛ squadron leader biem anala na mo wɔyɛ wing commander anala saa nso na flying officer twumampo for no so ɛnyɛ flying officer biem ɛyɛ flight lieutenant na ɛsɛ wohemu a te sɛ yɛ mampanyi dada JJ Rollins wɔnya no baabi kro no na ɛyɛ flight lieutenant anasa lieutenant kɛseɛ ɛne ɛde ɛma no ɛna sergeant mensa nso sɛ wɔyɛ flight sergeant eti ɛma kunafoɔ no yɛde saa body no akwakɔma ɔmo na saa nsɛm no ɛna chief of air staff air vice marshal Eric Obrempong wɔde nsɛm bi tu dwamoma yɛnkotie sure that families will receive the full benefits. Indeed, whatever calculation is going to be done will be based on the new rank. And then the second item that we will do this morning is to make a donation to the families. It's going to be a one-off cash donation for non-disclosed amounts to the widows, the surviving parents, and then the extended family. We know that this is not enough, but this is the little that from the presidency and then other well-meaning Ghanaians have put together for the families, just as to reduce the pain that you are going through now. Wie wose enumonyam hya yede ama mukuru no ma wo mafiri mu yi menyi ni se wo memma kentin kamiensa wo mo atɔ no ebetimi ahye wo mu dibra na mu wo mabrabom nanso weni kakra bi a Ghana aban ebetimi aye weni kakra bi a His Excellency John Dramani Mahama ebetimi aye weni kakra bi a Asrafo dom no betimi aye we chief of air staff air vice marshal Eric Obrempong wonu na gina wo man no anemu na wode sa abasobɔ kase kɔma ekunafo miensan a wode ehye wo mu animonyam atiefo bekaya na awotwe atwa mu na wie yede ba na awotwe mu no ene yete se ukọ ridge aban ya asabia na mentime ho ase bi ekọ sokra ma obi ekoye video bi etwitwa nurse fo ne doctor fo hodo am kototo social media ye nam so amani pa bebre krampo akasa etia ene na nam so ema osoafo ye ho ya pomden ensem so olumnyamfo kwabena minta akando se hudwabo so mra shebedwani wode atodwa ane wo kire se aban aye ne obi eso ye bia nimanim ye eboa abo baabi ketua bi de asi ayasabia bia ya obi a wo ba ayasabia so wo haw bi wo asem bi a wo pese wo ka anase bibi ha no bibi hye ne so na wo pese wo ka wo bekọ sa table ne ho na wo ka ne nsem odumnyafo kwamna mita ka ndo nsem ne. One of the issues we are discussing in the sector is to have a client service desk in every health facility, and so that if a client or a patient feels strongly about anything, the person can complain. If you go to some health facilities, there are suggestion boxes all over. If you know how to write, you can write and then drop it. We have also advised them to be posting telephone numbers at very strategic places so that people can pick the numbers and call to complain. So there are other things we are coming up with in order to encourage people to complain as and when they are not satisfied with the service. This is a service delivery, and it is important we ourselves as a ministry, as Ghana Health Service, as a health delivery service, we monitor how the patients or our clients accept our service. We are putting some of these things in place, and we are getting feedbacks, and some of them we are addressing them gradually. We are rolling it out in the whole country. Yentu kase bonu so aso ye hwamono ne nsem so mekire Ministry of Foreign Affairs adi nsem bia to dwase Ghana fo amowo ha ne mo amowo amono ne ayeto da bia na Ministry of Foreign Affairs anasa aso ye a hwamono ne nsem so mu pensemfo bia free wo mo nkyɛn no monya hweye nipa bone fo mo fasabu akwan so edi information anasa nsemfo enya papa ema mo eti se wo hye wo mu dwumadi o mu di ne ohye ne nso se wonya wrong information ne ye kyewa ye betimi a kyew ebara ebetimi ne wadi ena se bia visa ho nsensem na wo ye application bi na wo ye na nkrata na wo di ye no eye fake ya eno nso betimi akọha wo ne abenidiem eti wo de afutuo ma Ghana fo nyina se wo pese Foreign Affairs Ministry ne boa wo pensemfo bi se wo Ghana ha anasa wo amono ne a wo mo official website o mo di adwuma ena ye wo print fo bi wo ha the wo bokrata bi wo ha wo mo ne wo mo ye adwuma electronic media wo mo ne wo mo ye adwuma verified social media platforms o mo de wo mo nsem nyina etoso kɔhɔ na de wo penu wo benya na emom se agent bi a wono fa kwati kwan so sebo kwan so aba bebu wo na waka che o se fakrata we bra na wasesa fake document any fake nkrata na de akwakoto wo se wodi djuma no wo no emfa wo ni agent kura wo dada wo no won so ye kyewo a emra eni ubedi
it is a way Ghana ni sa wo amonone na bia consular ho no wo information bi e wo Ghana embassy bia e wo amonone ana said e wo Ghana ha e na wo information bia Foreign Affairs Ministry si Ghana fo nyina nhya no nso so omo wo ba bia wo no wo di dwuma e be yie Emma agent bi o ni paboni ni ye from unauthorized agent na wonkotue sika ma wo mo di sika ni wie na mo ma won krata enya na de aba Foreign Affairs Ministry say mayewe na nso no mu nim ho hye eti obi am na ni na ho say aboa wo anu ada efiti nrampo de ba no ene ehu se ankrata bi ene nam wie me ene amanfo ahyase postu a say ma me Cecilia Abnada pa kane so afo ano water and sanitation eso nsuwa ene ahonedi ensem so ma me Office of the Special Prosecutor actually de aba say FBI for ye ni mu hwehwemu no wo mo say efi ketekete say ba kokora ni ne ho e ma nam so mamanfo e bosuje tire say say ma me atwena bo so da were sa akwa ya sebe mpredua samfaso bia antimi amaso eno na nura no kora anko na wie ye Office of the Special Prosecutor de nkrata foforo de abache say Ghana fo agi wano asibone enya sa na won kan ye na se ne nkrata bi ye na monte so kire say we no kire say wo mo say ne ho so sabrobe bibia boni bia eni ne ho no enya saa enetie Office of the Special Prosecutor kire say ehwehwemu a wom de ba bontre no aye wo half yearly report a wom de aba no enkire ba bia say wom se ma me Cecilia Abnada pa fi kitikiti kura ni hu na emom eyete say wom ehwehemu wom de ba ye no wom anhye den nya adansi trodo no saa de na nso nkire say wom akla no say adansi bia ni wo say boni bia eni ne ho enu nti so manfo te sansem no a eye bosirem ka no kura bia enimu Yentu akase bono so wabai krache panyin wo bia koye district ewo Oti region Honorable Obrempong na wo dia tudwe se nipa bi bono so bo say His Excellency John Dramani Mahama emane fertilizer se won fa nko chekuafo na fertilizer no wono ankasa wafa no waton no disika na guri botom ena oni na busuafo adi na DCE ebra Professor Kobla Abochi ena na ekasa ewo Sompa Accra ye dwumadi e fund for God and country ye social political show ewia ayeye ewo hase no oni na echiche nkomo no obo amane se enye no kure de biarada ye de 1000 bags of NPK 15 fertilizers and ye de brand 16th August 2025 and our measure ni na no share se kuafo a esafata won mpatam ho no wo monsa ebeka bie woni Professor Kobla Abochi kasa wo for God and country dwumadi a ya chance ye awia no mienu apam 230 e wo Sompa Accra so no and wo bo amane se nkrofo bi kan sem bia ye mu hu se bosemu kan ye di gu nipa hu fi no ensem fata enu nti yenya hweyi mefa sa kwan yesu bi ada His Excellency the President of the Republic of Ghana John Dramani Mahama Papa Jan Kuju Regional Minister Oti and Emma Meji Marine Fomadi MP for Biakwe Saju Madia ye efa akwadwuma ho e yade so eda omampani akoma so ene ye wura opoku Minister of Agric se omba be boaye ama akwadwuma so akonani e no kre eda ya woda 16 ane yenya fertilizer ni bi e ba ye na maya so to say 1000 e ba ampa so 1000 na ba bidu but farmers na a register no wo so ye hwe okwan ya be fa so a obetimi achecha emfa entata bi aba nya so atwan se bi baba be kan de no na ye buso ye consultation the tip application say ye ton da bi enye sanity and this is a false allegation na omodi ato ye district no so ye mu ye papa no ase the botai na so we wie eni ayeti ye eye biakoye aban krache panyini Honorable Obrempong no se fertilizer no akogina ho se wo hem video de to social media na mo ha fertilizer no akogina ho no de kire se 1000 fertilizer ne negu hai eti omanfo ntia se akuafo no obi abenya ne de na sansam kro no ana acting agric director e wo biakoye district Reverend Harrison Walasi wo bo amane se fertilizer ne de egu ho a wo be chamba akuafo no nya nemom akuafo no a wo mudi wo mudi abaso wo pe fertilizer no womo dose womo bro sa 1000 fertilizers no a ye de ama womo nti ye cha ebeye din enu nti eho asem enu no nyese bia womo de agu ho a womo aton. This allegation is not true. On Thursday 16th of August 2025 we have received 1000 bags of NPK 50 kg fertilizer origin Morocco. I reported to the BC that fertilizers have arrived, so we also make consultation and get back to me this morning. So here are the fertilizers at the depot at Kwame Krum. Way bill and everything proves that it's 1000 bags of fertilizer that was sent.
We acting agric director Mabiakoye district Reverend Harrison Wallace no ne Sompa Kasiebo echeche nkomo se nya nokure so maton fertilizers no a ye di makuafo no maton adi DC ni nyina egu ho akuafo no ne dɔso eti omu de beto nanim kura na obepa bi aka ho a wapa bi aka ho no matimi e de asom yi ye den sam no kopie mu e won finfin mantam gomu asan na nanom atran konyansa aseso ene akwa kodri na e gomu west mansini no emu e won finfin mantam ho a na eho ena nanom e wo potam ho kire se amanyofo pa ya ni wamti o man Ghana mu je se e kan ya se gomu asen de wo mu hu se mu de o mon ka Ghana ho nanso edu December 7 na se yeto abade a wo mu hunu se mpa wo mbeba aba beje abato ho nsem e wo ho eno na wo mu de atoja kire se empuntuo a abo won se ne yesa beje nso abo akokɔ no wo mu nam so e ka kire aban yote abanya se wo mra wo na wo mra wo moa wo mu ne se mu nyina tudwa bra na wo ye amane ni amamre ama ahoba kese ye afahye no wo no apa ho entoma eno ne yamane boni kwaku adema ebo nkomo ye ka kire gomokro ni nyina de ye go a new page for Gomasin Traditional Council ti ye frɛ nkabom ye frɛ ko ye pam manso ye pam yar ye pam da men na maboni nara na ya kambom na ya ye ma ye Ase Traditional Council Goma West omo hwɛ de we ayete ye babo enya brofa kese o nyamwa e ma fra wo committee ni mu wo ye mabo ye pay for be sasi and you carry the majority abadinti mo de ye ble I mean kase bebu I make a sabe kan dem o man panyin MD Abusia we ye nananum ahemfo bi ya ewo Gomua Asen traditional area na ne nyina mu no e na ohene popro ya wo Gomua fete na abo ata enso de kakra ka ho sei wehu abakwasama owo Gomua man another Gomua Asen Traditional Council ya sha sifi oye Gomua Odumase ho ina okonfo akumeni onu na ochire de one for audition na one for mofa na Gomua man yariba Abusiane ati ye Gomua fete ohempopro wo ho na abo ata ne nsem ne bilie me kan wo sana na KJC Company Limited anopa no nsia kasebo na wutie free Sompa 106.5 FM Accra na usi dan na wo pe bia wo to adansi ho ne ma betimi aboa ho Ghana fo mo wa mo no ne se mutie mi a ekuo ba simpiri mu a ye fe ne wo bemma ba wo chiache manopa yi wo se menkotena mo no ne anya adwuma na mfa nsapan emma na emfa sika ne nka mo obi se won si dan ma enko wi ase na wo mara no na asase da ho na hwinsi so won hwa na blocks bi na gusu adentia wanya wo bi ama na ntufo eti bra na won tufo wo ma free consultation afutu ode ma no be kire kwan yesi dan sa wo pese osi ma akora wo besi ama wo eti jan se wo be ma nipa bonefo na ano ayi abrantie bi akotena America abra 20 years wo be pie Ghana na wo fa ase bi si o dan mesi awie wo bedru ya asase na da wo hwi ni so wasia dan nam ka se mi isi no eno eni na sika no me ho kire me eti se ni se na afi wo twatwa no ho a bra ekuo ba simpri mu ho ne ntufo ho ne yebeboa mo osi wudan awie say ye na do apply was building wire cement iron rods roofing sheets adansie ho ne ma foundation ekosisa wo beboso roofing sheets ni nyina no na KJC Company Limited ekuo ba simpri mu na ye adwuma nyanwanwa wa ye adwuma more than 30 years wo Ghana ha wo track record chese adwuma no wote ase how many building contractors ya wo mo be ka kire wo say na KJC ye ne na ye adwuma che pa efi tetetetetete eni ato adansie ho ne ma firi nche more than 30 years eni na aye adwuma eti wonso bra we ye first generation afa na abesi wudan a na ya ma ubi na free delivery wuto ya na de egu ka mu na de akwa ma wokwa na KJC Company Limited ekuo ba simpri mu eno no na no Central Steel for abanaba so ese outstanding services 2023 ye de amano ye de truck aka no ye de trailer aka no ho eti sa wo nkran na se komasi anu afre 02043 55040 020435540 ekuo ba simprimu wo bemaba wa ma dansie ayede wa ma dansie ayemre wa ma dansie ayefo if say quality building materials de wona woton na de bonso edafom na secure sanitary pass de emama hotoso eno no etibosume so na wo bemu aya mu yie wate na wo ba pa de wo hia eye de pel kote na semu no de ema ehonkeka wo de ema leakages bi ama de ema wo hawo ne abenidi ma de ebema wutimi de akokodura nantie de ebema wo feel secure de ye what long na extra minty ewo mu a ema wo ye comfortable we are proudly made in Ghana at the state of the art technology and ye de aye etiano pay be na wo yire bu ninsa eye secure sanitary pad wo baba ni teenager no wo bu ninsa eye secure sanitary pad wo young adult no wo bu ninsa
eye secure sanitary pad wonye nu menopause nko ade abosome so a epokokọ no wubecha eye secure sanitary pads mo amu Kumasi no monko mama excellent cosmetics a wo PZ adum hono a wobetimi afre na bra wo pe retail any bulk purchase e wo mama excellent cosmetics e wo Kumasi eye 024386258 eye 024386258 na wo dem adum na kwada so estate ubehu no secure sanitary pads e ma ho toso ne ye bambo eno no homeopathy a branch of medicine a yedi adwuma enye obi ananim mu more than 17 years and a Dr. Duboatin edi homeopathy free United Kingdom ebe pie Ghana ha wo ba ye na emema wo mu suffer from low sperm count no na wo mu dwin se ayaresa no abo wo mu na wo mu dwin se wo mu beye mobo na wo mu nim se reproach ni embarrassment ni shame no ebeda wo mu kwa ho saa ena endpoint homeopathy fa homeopathy so ama low sperm count say free system nim it is how you be man na wo hospital na bia wo ne wo yira wo ma na yesi wo ba no de ne hu twa wo ye clean na mom wo no ena nkwamo no a ewo nsuo mu no ewo fom abra ne yemfa homeopathy so ne yempagya no wo be wo fa ho afa wo ba eti be me na eme nka nkire wo se low sperm count na ye wani wo na wo hyedem ena wontimi nka wasem nkire obia bra endpoint homeopathy clinic na 17 years ni emema low sperm count na free ho na aye law na aye high na akona nu yakasa sperm count you there e wo soro pa wo mo ko endpoint ya yetim mankwamo ne timi kosoro na e ma ne kore pacho so o ma me wododo adentia endpoint homeopathy clinic ama be ma no low sperm count no aye high sperm count if you low echo high sperm count be ma wo shedem bema ye wani wo mesrobra na yemfa homeopathy so na nkwamwa no emra soro se enye ohaw biem enye low sperm count to biem eye high sperm count high sperm count na se endpoint homeopathy clinic eno no na bra na premature ejaculation eno na o bema we de se sia Mr. 1 minute se bra ya bema Mr. 1 hour Mr. 1 hour wo yire kra be pa wo chow endpoint homeopathy clinic no say wo Kumasi a kronoma bohia wo ye physiotherapy wo ye massaging infertility prostate enlargement say ye stroke say ye kidney issues say ye liver issues homeopathy betimi e de aboa and say wo nkran a sprinter se kwan no so baby e frɛ wo share signboard no wabusa endpoint homeopathy clinic akoda kra be boa na wa boa wo yie na say dem kan no Kumasi de e ye kronoma bohia Fred Dr. Duboatin no pay no abɛfa free UK aba e 0244 867068 0244 867068 and 027 423 4321 027 423 4321 na anopay die se wo pe delicious chocolate drink a Twisco energy food drink na Twisco energy food drink no e dankasa Ghana cocoa papa bi ne dia wo no na wonim se wiase nyina tete kwahye cocoa no e ne yedi djuma wo Ghana ha Ghana cocoa no ne boden wa mo no ne e na Ghana ha de ye de aye Twisco energy food drink e de amount it is a wonya delicious chocolate drink no a ene no nko a ena fortuna ye dia wo mu ni nte no eye energy boosting minerals so a enya afa na wo fa sa beverage na wutonko na wo da bi Twisco energy food drink chocolate delicious drink no a anope bia ye boku ye boso ansa ne akosuku ansa ne akwadwuma ne etimenya ena fort ne dia bo adwuma no eye Twisco energy food drink et anope de promise do say good morning Ghana fo nyina memomache eye 2 Ghana so de sepe no wanya wo sachet no eye 2 Ghana so de sepe enso nyunu enso de enso hye ne nyina wo de wo no eye yie bibia nso ewom eti wo ma so no wabo enkoda na ko boarding house wa na wasesa Twisco energy food drink na wo de ama no ye nka nche so wo ba wo da wo classroom ena no achi no won kase mama we de enye de evi say eye delicious afi de eye chocolate ankasa ena de wo na enuane nuro bit is vitamin C D iron ni nyina wo betimi anya eye Twisco energy food drink a promasidor for e de aba etisha no so say Twisco de power your dream baby abedru bia ka kiro mo say say yasesem die enim no eye Twisco energy food drink abie eye Twisco na wodem kasebo ewutie fi Sompa 106.5 FM Accra ye homeso ye ba ye de dia kanyina ebeto aso
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omu tibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate de. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo konoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Wudru na ubusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Kweku, minim se wayeshi. Me cry man nane. Now so ebony show one embasso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but double support as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me kan se yi ba kwin. Ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me kasa me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab amaye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time heba mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA aji ejwadi nkratoa yi atu. Na fa na moko. Yeko ye train wo garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, eye discuss. Yeah, training every say ya besa ya inkunim difo. Mo asemunim se, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota, e what Swiss comunu kra, energy boosting vitamins, ni minerals a. E po nkunim difo, se mo. Mama, yeah dase. Me mo fa ya po mu di hu hia me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejeje inkrato yatu. Sompa TV, Emma Aketiapa. Nokure Emma Aketiapa, yedo asese watwen ye na yeto akase na so yekopie mu ewa amanone. Israel manswafo ya odawo ano eye Benjamin Netanyahu na wode nsema atodwa ekire se ade ya ekoso pa wo one Australia entem titru pa ne Australia wo monso manswafo ya odawo ano Anthony Albanese wo montem no wo se in fact we di ne hwamo papa ne se enrada wo no te se wono ane hu nipa baako ekọ Australia na wakọ akodi dwuma bi ewo ho ade a wo mu nyina akra plan ye so wakọ akodi dwuma bi ewo ho anche bia wate ya ese onipa a wo kọ no mansoafo ya aka asisu dia se ne visa ye ntwam
enti wa mana ma Australia ho eno nam so ma wo chese saa yonkofa na da Israel ene Australia ntem no se de tintontan wono watwam na nea Australia mansoafo aye no ebeye nse na ho de ama wiase nyina ma generation to generation wo nyina ehunu se na chese wo nam wo nyina no Australia fo ne wo nka eno nam so ema Israel so wo nso atwitwa visas a Australia fo mpanimfo ede ba Israel nyina no wo atwam se ne ebeye nse na ho ede ama wo nyina Kasebo no si ensemede somono pay dedi makotini bi and say Chief of Defence Staff Lieutenant General William Japan what dia tudwa say asrafo nipa miensa wo mo efri mu no mampanyi edi wo mu dibra na so mo ranka na kosoro eti ye de ho abasobo akoma wo mo abusuafo abato komisa say AKOSUA election no wono aye krado efiti ne omo sha say print ballot papers na biakoye district aban crash panyi no wo no abo erikopon say o mampanyi His Excellency John Dramani Mahama fertilizers no de bra ne gu ho a won ton ni yenti sansema ne na monframa mu ne montum Office of the Special Prosecutor sama Cecilia Brother pa yan clan who enti ete sansem no a ebosirem na Ministry of Foreign Affairs aso ye hwam no nsem so se Ghana fo munya hweye agent fo mu so mu betimi abo mo manya nkrata sam no dodo na ya azan bebre na ye fake eti se wudi uti kwagide a wana wudi uti akwakwaje akyerema Benjamin Netanyahu Israel mansoafo was say one ne counterpart here Australia Tinton time when you come. Kasebo efri Sompa 106.5 FM Accra no efa ye headquarters egu Kumase eya Sompa 93.1 FM Kumase wonso ya yiko 100.9 Panri France ya Adamfopa Radio takwa Sompa takrade Sompa tachima Sompa sunyana Sompa Nkranza Sompa Doma Sompa Mankesim ya Kingdom 106.1 FM Sompa FM decoder subenya ye Facebook page no eya Sompa 106.5 FM Accra and na YouTube ye Sompa FM live ye website ye www.sompa.online.com woko Google Play Store and iOS Store no so a ye wo ya app no wo ho ye Sompa Online na wa download ye app no Sompa ye wo Sompa Online eti wunya Sompa Online app no a na wo download e bere bia opese wunya ye bia wo benya ye programs akodo a ye de Sompa esom Ghana no na won so wonya ho mfaso ye da na KJC Company Limited ase adansi ho ne ma na ka kye ne wo secure sanitary pass ma drubosumia eno an edi tu kwan endpoint homeopathy a Dr. Duboaten efa homeopathy so ase yare Promasido for Twisco energy food drink no wa mo ka ho ena kasebo edi mu ye ne de somo no pay me Akosua ago Aboagye wobetimi aframi Akosua nhyira me ne me adult child Obrempong na kwaku ampoma yadamu nyina ase special local food abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wedding akese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a hajia special local food e wo hacho atomic kwan no so ho no de enti e friend local food ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes wa pro mekwa apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya bontine aduane edi yenye ni bisa dabi haji esuro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyie ahemfo na nanom ahema mo wo motena se no wo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo se momfra haji special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve haji special local food pese wo fra eye 02463599921 02463599921 and answer 05947972215 05947972215 na would them mama nka bebi kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛw ɔbɔ me ne mabusua ho ban media no hye me busua fi awon to aso so awon to aso so hye mama nka kyerɛw media mama sere da ne da media no kyerɛ papa de tiri kwasa be bia ye obi wɔ ho aba emeya hyase
tie bio. Enti mu ranom na mo kan for mo saa no. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams for no wasem na yeka you. Eye kokoko. Pepsodent kokoko promo no nie. Eye Pepsodent kese dada no a na ye de 25 grams aka ho. Jiwo de na ba wo busu ho ban. Na hye wo se mo de. FDA aje dwadie nkras wo yi. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana ha de obi anim sesa ye prostate. Na ba bi omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa ba bi na adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a. Ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa ba bi na adjujo. Kidney problem, prostate de. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma bohia. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters bebre friend share signboard no. Udru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fo. 21st Clinic yes sciatica expert. Sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene efa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu je international awards ahodo, wo mu je local awards ahodo. Na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim ha no ebi ni ba bia je se 21st Clinic nkoa. Wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. Enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout. Se wo fi enkran eba ye wo wonsa ni fa so. Wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so. Eho na wo behu ye. Fre 0540311311 0540311311 na se 21st Clinic. Still wo mu ye sciatica expert. Na fa na moko. Ye ko ye train wo garden nim. Na me pray ne. Mama javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama enye plate o eye discus. Ye training every say ye besa ye inkunim difo. Mo asemunim se ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E po nkunim difo ti se mo a. Mama ye dase. Me mo fa ya pomudi hu hia me. Swisscom, power your dreams. FDA aji ejeje in krato yatu. Munde dinam se menya foreign call. Hello. Hello papa, what do bad do be a new? Se me feel London, eko US. Na no crowd wo kru fra me bo mama nia. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi, eko ba sempene mo. De wo ton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kra sre kane no a. Na wo duru US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa, US hakura de. Na ko jejesi company limited aji ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obian se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo Akosua. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no miensamua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokua se nkran ha. Obi ase na kodwogasi eye bemaba e wo dansi mu. Woton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance wo. Te se bibia de hye adansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wo du kuka mu a, wo de kodwa free. Accra we Akosua depo ene pokrasi de no kra to nchen a wo sa wo bi wo Akoteman Tantra Hill Iron City Amanfrom wo sa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edweso Accra road Femeso opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrom. Numbers of for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujesi Company Limited. Hey, a Kuaba Simprimo. Because he